ner malaken yam ner malwe ken ideal content ba raj me ba jelin gwasme raj be kunye kim bi alinga ke jan tag me arwan very important magoliang ko goro baling ka kuyut kamenen yana man yal gwasme wudinen yana yal gwasme Stephen Parkol te ka rwan mi jidid mi paiben Parkol che shot kume SPLA yo cha jager kacha kume SPLA yo cha register annual ken konwe mi amende remind ge jena jana jala non walle jende line changa jandang jogo pay bakel ron kin dangro jandangro de bakel en paade mi chiro do gar pinyo kamana na chala de selpa kin ma yadit an paade na mabayo gakrar bana roch ke ripone dangro report ni amman bu kon focus tin balama dana chalat ka jen ku registration kanamo men chiro la ren wala ka cha share ka media na dial brodo chu palpinga liengde ko me la rode me run bala challenge midi de long re kuma ka SPLA ayo men par koltin kana kuma men te dakrima chatetin ke men te natnelu yetetin take me brodo lad even re kuma ka kirma yadit kamela rode na an wala changa jandang doko pay bakel ron kin dangro jandangro de bakel gor jeno jin bi channel me Nuer on TV channel bi support bi subscribe mi kan subscribe kamu gaji ja ka Facebook page kan Nuer on TV page gor jeno jin bi Facebook page bi follow ka bi share kan ite ko ken kamu ken ye gor ka YouTube channel gor jeno jin der ka YouTube der yo gor tan der subscribe ko jan do dana bi Nuer on TV channel ba ko wen yam ka ja atwonga je kamanyam take announcement me chala dan walle kene me important political development me togre wike so Sudan me le ro den tema kaken bonden kontin gwar grodin pinre kum kaken me yadit wala chala dan no take bond charen gwar pin ka bona tone ka bonte konde kerudin gwar pin simeji kon ning ken yamano shikil me yadit chala de wonene wene ka shanga jandang dok kapay bakel banguk registration any political party me chiro do bi gwar pinyoni shebilete gwaz ndana ba ku inkwar ba jilatin awala announcement cha men cha lat a country political parties council ka ku panen kon cha den register igala do ne che teka panto ngwani cha din ti cha register katu kume SPLA te tinere padro tone one of the biggest development right now, right corner, a quick kuma SPLA. Kuma SPLA mente. Pingu keneme. Michal kame Stephen Parkol. Stephen Parkol, a Ramadan ente ka kuma SPLA micha gwarpinin wale. Che Parkol, che yuri choka $75,000, che kuma SPLA che register. Banman kwa ladin tam right corner shi kuma SPLA ayo ngai kondiale kuma chajo ger chachola ayo party a check in a position party a check jan gwada na cha gore so mu chire na match ne dun wan chiga tej ano ngum chalat wuri shalga me Parkol ko na me cha jojen wonene cha take differences te chitwo ka pada SPLA ayo Jermena kona lingwe no Parkol jela ka jale te jel ka mandan latke a dakre mo char gwa registration kwa dor gwar pintino gwadan gwar ka dor pintin ke information nana chalat ka chanung information nana char release a political parties council neden kontin kwa na gwar pinke jen ku inquiry tigala do nene akane tam right corner cha part ne dang dich political parties ne to chop ko dich charien gwarpin a chika complete chika registration yikana complete ka kolga me ka kore me chika tedi ale ko ne gorke chiken kala let te cha gwarpin e ba la let ka ba fulfill chikon ngach wo ba goro no jin mi $75,000 biga deal yorpin jin party no mala political party mo goro ba participate ka national election dana balat. So right now, white corner,
and the South Sudan political parties ek cha SPLA ayu cha jagwarpin ka shoot Stephen Parkour ka cha shoot cha jager cha chola ayu party again chure cha goren tama ka wajen legal name waje chure me cha ja adapt ka gordan cha gwarpin ka je SPLA ayu dung Parkour na mene Parkour jani cha par cha jibile chola SPLA mayu ba chola ayu check ayu party check Parkour lar mone wa chure mo jen ba ni ayu tama kana SPLA mayu micha alara ayu party cha to kele la SPLA ayu mene pin Dr. Machar micha we ayu party wa Parkour le dunde she kanan dornyo ka announce beno teka pandang one teacher register pandang one to ke pan te kokien tin kon ngai kone alon teme wakan pan yal chadin register ka joran chalat gwasme wachi pegdien choro de rep pega chiro rep gwasme ke report dan chanu ko ngai kon yal kon lat korudin by the way wa parni ka joran chalat siga chup naga jandang jok wi bangwan jeni pegdien choro de rep kan pan yal kon cha register kane kan party kan register la ja review batin konen gorka ba kon which meron ko there participate kan national election kan application la went through a review process your baje kula approved me cha guje no rungo ko there participate okay why you knock we should continue you need to contact la council kan la no nena kan paper do registration ka o nena ba kan pan di alan kon la political organization ite dire wika South Sudan tin cooperate kitin lat ba ngaji no kadi akan ko inquiry akan network so right now SPLA mayo michanyo ko girayo party Stephen Parkour cha gwarpinin wale ka chanya ndang do ko pay bakel ronkin dangro wudi ndang red bakel ke report dan chalat akan etu go entama nede konin tila ji council kane organization SPLA mayo bo operate under legal name shall kedi ki baja identify ala identity da ba chole ayo party atugo from now jen jordan chala da ken ngai kon di ala no ne me choka another agenda chetiketen chen mi tuk ne di ala wale goikeje man chala ayo Parkour right now we're running one bekano ko Parkour lewin taping first vice president Dr. Machar until right now chore jako ba chola yo party cha lao kir mi yadi temana ngai kondi ale kir take a plan ko be SPLA yo be destroyed and now is doing it gwada me ga jodan cha kula lat kan bondan ko na register la political parties council chikala no telmanang nei internal conflict or internal disagreement kiri gadan to ka SPLA ayu karwada kan tel munangatan ajene ya pada SPLA ayu bunyu karwada wal kim yadi de gente ke move me anta baale no ayu to karwada wal they are the one planning all this thing right now chijo shalinga ayu already charge register under Parkour so chikan la do ne kane to kane gwalon no de pan to ngwande participate ko bne di ala content re wika South Sudan bram ko ram no lode je ba jo kwan a cha ji le tich ke chi teram le jogunu ram me pele a jin bi la ga te ram me chano so biggest challenge buto genene ko kane di alde cha register already chimi ko na ngaje chayu men pin da kama charte me badot ko Stephen Parkour ko leda karwade cha lawo no be pad be register kana me self kim yadi tegatedo telum do den malat ke kir te ko be SPLA yo ba jadil divide ko be kula kwa cha be participate bin ideal tende chong jode bu yu kwa so jenta dana let kim yadi de another thing she ngaje no ne can all this party to talk to be cha chakti
orun bu yor kireka everybody know that chalat medan ci kon lin kab dal bagi chalat ka pardien no kon cha ko da ga no be kon dial baga yor nga ka ba yor kireka ka party mu da diena ci party kirm yadi ce te ka party kirm yadi and instead watch decision mi je ke jaw nyok ce jaw mek gon rajitin a chwati je ne ken no how come you have to make a decision without consulting us first kacho la let and odi every party ne be yure kireka kajen 2026 reason lat ke dial ti je target ke li wo reng ma charo che be pass je dan lat lut kene reng ma charo che participate je ne target inte all of these people ko the only person mu ku system challenge ko goro be mal betre ka Sudan reng ma char the only person mu go Sudan that take a development reng ma char should the rest of these political parties leader ko focus ko de ke der wonyam ko kan dalkan by the ke kire kajen do bran ko kir ko la moy yogo je that's the reason why nen kon dial ti lat ko den san min we kan next report mi chalat gwasame report mo ajen kui wuda na me menen kon gwadame be nyo turde wuda me ajen ko dan tin tama ko dine ajen chala general aliu ayin General Aliu Ayenya Aliu Gen Chejek Kanetin Kon Tila Jigat Ngay Kone Igat Kanetin Kon Tin La Organization Kon Ngui Kamal Sudan Gwejitin Intergovernmental Authority on Development Kanetin Kon Chalki Igat Ken Chigajek No Kajen Gudamo Kashika Raika Kuku Inquiry na me update ka kui security ka na ngai kon diala no security re ka Sudan teleja kodi take a part ni te kan de ni kan kala let and part no kela mo Dr. Machar part de ni ka chicken te wen montama ke part gul ko ken te kan de ni kan kalelde kan ka madgwaskel you know would me chala general aliyo wani te ka ron mi chalat general aliyo ayenya aliyo chero mi chalat no ko in kwar badilat Karoy dan charoy ke je ke ji gat akan che kan no cha ku in kwar cha jalat ajana ku in kwar beta kamal but security move very important so ba god ya alba ko pa god ko ne dong de rig de tokten but the question is this ano an ku in kwar ba kula to gudi ka there's instability right now ka South Sudan team security teten ngai ko nin ko ne chi anga SPLA yo kan SSPDF nyenkan kaj kan to kan to wuji bata kamal ba ku in kwar ba ko la lardi kadu aje da na chala na walga ku in kware gorga jeno ne bi kume SPLA yo kana kume kirmi yadit biga deal mat biga tika agreement ko ba unify force ba je lalet ba na ba ke ngej ba na ba ka deploy gona dial and unify force mo den ba ku gujeno national army titel affiliation ketel mat ken political leader chicken be marketing machar chicken marketing yad chicken marinate ko ken that was the agreement and that agreement cha destroy kirma yadit warai na jere la leo a yen a jenen la de jeno hotel mi la rek ko en kwarche opak a charge let kejen tamme chale linga ji garden obi ko en kwar badir to bar ngai kon dial mudan le road neti kon go ke so Sudan go jitin observers ni no activists ni ne dial ngai kana gwano an election is not happening ketele election buto kodi tetun wanta gamde kan lalet kan wana to de kan Sudan de kan penode de kan peno we niam ku ku inkware ke da kom di daje no kinaro je longwa seme gwada roje wudi chale general aliu ayentenene ko lar je no mal beben kasha pan ja register chairman channeling wa part registration alone key announcing date of registration or date of voting wachelu shi malchaban take it did bomb to can complete gorgano they complete but chike che focused in ko jen che menu ko kitan do dien mu alugo no lat ke election che kurche nguk kana do ko na ngeda na kum Uganda ko bajelo cermana na cheling ko gwade dan cheliem kafka union no de jamo ke deine de ko in kwade kana wala de kana ugang kame dan chalat de wike Sudan wodi an Sudanese kan bodien gangoro dien
ba national army ba je kamra ka unified force la nesa unified force right now mi kim yadi cheje destroyed in that agreement what remain tell me could remain at right now ko 2018 peace agreement lat kan me ngor chung cher ngor chung already che jia ke che tuk so na mo amle ro de me konte ka lieng tin tama and South Sudan at this moment tell me shall come but kid already chala de wodi ba ko in kwar ba jalat ajen ne yan tama wa ji garo ken karam dan la chief of defense so he got chalet ke South Sudan long gwalber but ji garas organization te ga don wana kan implement me ci dem ma char chan nanga ken chanang re wiki juba tali ci ken ko gor all the things te konte chare le kanu de la let kan ga gor ci rema le dane kwal goro de implement kan kir mi yadit kan ko kir mi yadit be ko kwar be no ko kor mi ci SPLA yo ci yar ka kor mi ci dag ma char ci yen that is why I accept national election ko gui jeno ci ma char ci brar ne de ala konte jo already kan ne de konen ci kir kan de kwan especially right now ene de tiri te grof jika mbaga nang rai wujidi nuko in kwara bajelat ka pai wero chenya dang ro ko pai wero ron kin dang yana ro bakel ango mutu on that day so sia woni ngada cha to ba sia link kuma SPLA yo and hotel mishal ke queen kwara at this time because rekchi ga wan te don wana kala let population census kanatu kan permanent constitution kanatu kan unification of force ba kanalat so adwa bedien ana buko in kwar wen nyam ko je so kim yadi tiamo ko mukki mi konling jeni ni 30 days ga kam kuma ne dial ki pan dial mu te chiro register by you gagrar so the only option for you that remain right now o jinde ma de de yot jen ta dana chala de kim yadi ko ram logo chaitum gagrar bu mulel ka cha de lan cha je set already and de lan wal shen yang dang do pa bakel won kin dang ro jen dang ro ide bakel so more information are coming out soon kabika la information de gaina of course there am logo no so dandar ko in kwade jelat era no jeno de ko in kwade jelat but under these circumstances under these conditions cha ko in kwar cha jelat ko wonnyumo most part of it tere kur tin security te liuna na shang adobe dem de ko in kwade jelat keje first leader la kon ka ba kenyam buramane ke lu den munawre mala urur mi fel jira mo bishu nyuru den bi achulan we kel yene ko ci pass ko jenta dante tin chelu no jinmi ci fail e ci to ngwa ma ko ci nation ci de build nation building gor ne dia gor collective work ci dun am kel ci dun kirma yadi ci dun dar mu char karwada but through unity but kirti unity ci gor a jene belet karwada resources be ga direct somewhere ci gor jeno ba develop by no re week South Sudan so right now men very important lon ka jen report bi ngach wodi ti de lan chala wale ka cha pa de SPLA yo cha shuri cha je ger cha chola yo party anga Stephen Parkol anyok ti jiga ti nyom reken ke jen jarol nen kono gwaseme eno bu ko inquire be dir to la to so what do you think ku agree me ana chala te Stephen Parkol mini gwar pingwatam ku agree no yi gat kene guri chal ke me Jarol Alewa yenye no be part like there is security, there is peace because of that right now. A Gurken 2018 peace agreement. Ku agree ke ken wo badil to kala to kan ko inquiry kala dan la de jagwa the money. What do you think? Kaso zangai ko right now tere ko to man. A jeri po dan gorbe nyo ayekel. Bana mo develop bana kalen ko kwasen be an biata kamal.